Ħatem BPFN Akadami Kevin Kassar attakka lill-imħallef emeritu Jeffrey Valencia f'artiklu pubblikat fil-Gazzetta Sunday Times dwar l-inkjesta amministrattiva fis-serqa ta' droga minn container fil-beriks tas-soldati ix-xahar li għadda, fejn fost l-oħrajn ikkonkluda li l-Ministru responsabbli Byron Camilleri aġixxa kif kellu jaġixxi. Fl-istess opinjoni Kassar attakka u insulenta lill-istess Ministru għall-Internu s-Sigurtà kif għamel drabi oħrajn qabel flimkien mas-Segretarju Permanenti fl-istess Ministeru u l-istess Armata Nazzjonali. Fi kliemu Kassar attakka lill-imħallef irtirat fuq il-bażi li dan ma sabx ħtija fil-Ministru Byron Camilleri filwaqt li maqdar il-mod kif kien mibni r-rapport. Atteġġament tipiku tal-estremisti tal-establishment nazzjonalista u membri tal-Aqda Repubblika fejn xi ħaġa ma taqbilx ma dak li jridu huma allura jattakkawha. Fl-artiklu fis-Sunday Times Kassar għajjar lill-Ministru Camilleri bħala għażien inkompetenti u li hu direttament responsabbli għas-serqa tal-132 kilogramma tal-kannabis mill-beriks tas-soldati, anke jekk l-inkjesta amministrattiva tiġħaddan kompletament. Għax ir-rapport konklusiv ma daqlux għal-widnej ħatem BPFN Akadami qal li l-imħallef Valencia ddefenda lill-Ministru meta qal li dan jemmen fl-irġulija u kien lest li jieħu r-responsabilità. Fil-fatt Kassar qal li l-imħallef emeritu Valencia fem totalment ħażin jew fem tajjeb mod li jintoġob mal-Ministru Camilleri u mal-Prim Ministru Roberta Bela, b'attakk dirett fuq l-imparzjalità tiegħu bħala ġudikant ta' esperjenza.